Кажуть, що артилерія – це боги війни. Українська артилерія – це справді боги війни. Одним пострілом. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia. На протязі дуже великого часу. Завдяки наданим нам координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!